Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, uvažene profesorice i profesori, kolege, studentice i studenti, dozvolite mi da vas sve srdačno poselamim i pozdravim u ime organizatora ove redovne tribine srijedom, dakle Naučno-istraživačkog instituta Ibn Sina u Sarajevu. I kao što vidite, danas imamo posebno lijep povod za naše okupljanje. To je, dakle, radosna vijest o objavljivanju jednog u nizu osmanskih deftera, toliko značajnih za proučavanje i upoznavanje historije ovih prostora. Radi se o opširnom popisu Timara Mustafiza u tvrđavama Kliškog Sandžaka iz 1550. godine, deftera koji se čuva u arhivi predsjedništva vlade u Istanbulu, čiju jednu kopiju ima i Fundus Orijentalnog instituta u Sarajevu, a kojeg je prevela, obradila i za štampu pripremila uvažena dr. Fazileta Hafizović, naučni saradnik u Orijentalnom institutu u Sarajevu, a kojeg je imao čast objaviti na bosanskom jeziku Naučno-istraživački institut Ibn Sina u Sarajevu. Naravno, svoju zahvalnost dugujemo i Orijentalnom institutu u Sarajevu. Ovdje u uvodu stoji i zahvala uvaženoj direktorici dr. Behiji Zlatar, koja je u to vrijeme obnašala dužnost direktora, odnosno direktorice Orijentalnog instituta. A sada iskazujemo i posebne selame i pozdrave, riječi dobrodošlice i zahvalu novom direktoru Orijentalnog instituta u Sarajevu, doktoru Adnanu Kadriću, koji je ovdje s nama. Posebne riječi dobrodošlice i posebne selame upućujemo uvaženom gospodinu Soneru Šahinu, ataševu za kulturu i turizam ambasade Republike Turske u Bosni i Hercegovini, ovdje u Sarajevu. Hvala mu što nas je počastio svojim dolaskom i svojom posjetom ovome predstavljanju dijela koje je nesumnjivo značajno ne samo za našu ovdašnju, nego i za tursku kulturu općenito. Pogotovo kada se radi o tom osmanskom periodu. Nemamo mi sad ovo, ja moram malo za šećer suzagrad, jer nemamo mi nikakvih neo-osmanskih ambicija, pogotovo ovdje u institutu koji se finansira iz Irana. Ali to je to lijepo, jedna slatka ovako, sladak spoj, i susret, triju kultura ovdje u Sarajevu. Čast nam je zadovoljstvo poselamiti i pozdraviti profesora doktora Ismeta Bušatlića, dekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, koji je također ovdje s nama. I da nabrajam redom, jer uvijek ću nekoga izostaviti, a neko će se možda i, da daj Bože, naljutiti. Ja sam sebi, a i drugi mi često zamjeraju da ja uzimam vrijeme isto kao oni dosadni TV novinari, kad pozovu gosta u studio pa pričaju oni pola sata, a gost 10 minuta. Vjerujte da nije baš tako, ali takav se dojam stječe. Inače na tribinama se priča, ovdje po sat i po, ja pričam 6 minuta, kažu dugo se priča. Zato ću ovaj put zaista skratiti, ovoga puta ću zaista skratiti i na početku zamoliti uvaženog gospodina Sonera Šahina, atašea za kulturu i turizam Republike Turske u Sarajevu, da nam se obrati svojim kratkim pozdravnim govorom, a onda ćemo imati priliku čuti, da tako kažem, autoricu ovoga dijela. Dakle, ne volim da se to tako kaže, naravno, tehnički to nije ispravno, da to skratim. Dakle, dr. Faziletu Hafizović, a zatim i dragu i vrlo poštovanu profesoricu Kerimu Filan, koja nam dolazi sa svima poznato lice, sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, odsjeka za orijentalnu filologiju, tako se to korektno sad kaže. I naravno, dr. Elmu Korić, također naučna saradnica u Orijentalnom institutu u Sarajevu. One će nam kazati nešto više o ovome dijelu kojega danas predstavljamo. Ja bih sada zamolio gospodina Šahina da nam se obrati sa par riječi. Izvolite. Dobar dan. Poštovani predsjednici Jakša. Dobar dan. Öncelikle bu fırsatı verdiği için İbn Sina Enstitüsü'ne teşekkür ederim. Najprije se zahvaljujem Naučno-istraživačkom institutu Ibn Sina na pozivu.
Osmanlı İmparatorluğu bilindiği üzere 500 yıla yakın Balkanlarda hüküm sürdü. Kao što je poznato, Osmansko carstvo je 500 godina vladalo Balkanom. Osmanlı İmparatorluğu bir Anadolu devleti olmaktan çok bir Balkan devletiydi. Osmansko carstvo je bilo veće carstvo nego što su sve balkanske države. Osmanlı Devleti'nin doğru bir şekilde anlaşılması için Fazilet hocamızın yaptığı gibi çalışmalara çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu açıdan hocamıza çok teşekkür ederim. Imamo potrebu naravno za djelima, kako bi ispravno razumjeli Osmanlije i Osmansko carstvo, imamo potrebu za djelima koju je radila profesorica Fazileta. Burada bu kadar üniversite hocamızın yanında sözü fazla uzatmayacağım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ne želim previše uzimati riječ, tu su univerzitetski profesori i on će to ispričati na bolji način. Hvala vam. Hvala gospodinu Šahinu. I riječ dajemo, tako su se dame dogovorile, jel? Riječ dajemo dr. Fazileti Azizović, ona će nas prva uvesti dakle, u priču o ovome defteru, odnosno opširnom popisu Timara Mustafiza u Kliškom Sandžaku 550. Izvolite. Htjela bih samo na početku da kratko podsjetim na početke osmanskih osvajanja u ovom našem regionu. Šire je poznato kako su ta osvajanja tekla u Bosni, a dosta brzo su osvojene teritorije sve do obale Jadrana skoro, čak na nekim dijelovima na sama obala, dakle i područje Dalmacije, dok je Makarsko primorje koje nije bilo u sastavu Kliškog Sandžaka osvojeno već krajem 15. stoljeća. Nakon što su Osmanlije krajem 15. i početkom 16. stoljeća osvojile najveći dio Bosanskog kraljevstva, nastavili su sa osvajanjima zapadno i sjeverozapadno od zauzete teritorije. Osmanska osvajanja na teritoriji Hrvatske bila su najintenzivnija između 1522. i 1528. godine. Ona su zamah dobila padom Beograda ruke Osmanlija 1521. Vrhunac tih osvajanja je bila velika pobjeda na Mohaču, kao su znamo 1926. godine. I pored toga što je glavnina osmanske vojske bila angažovana na tom frontu, nisu prekidana ni osvajanja na suprotnoj, dakle zapadnoj strani. Godine 1522. osmanske snage osvojile su Knin i Skradin, a 1523. Ostrovicu. Većina ovih područja bila je već prilično uništena višegodišnjim upadima Akindžija, tako da su se mnogi utvrđeni gradovi, nemajući odgovarajuću opskrbu, branili samo simbolično, a mnogi su napušteni od strane branilaca i bez borbe. To je bio rezultat ne samo neupitne vojne nadmoći, nego i istimalet politike koju su Osmanlije primjenjivale na svakom teritoriju i prije i nakon osvajanja. Evo imamo ovdje i stručnjaka za tu temu, pa ako nekoga bude zanimalo, ili kako je rekao jedan istaknuti hrvatski historičar, Turci su u hvatanju prijateljskih veza dakako najviše nastojali dobiti za sebe domaće plemenite rodove, jer je u njihovim rukama bila uprava zemlje i ratničke organizacije. Stoga su s njima najviše sklapani uzajamni brakovi i članovima tih rodova nuđane su i davane velike donacije i druga materijalna dobra. Tvrđava po kojoj je Sandžak i nazvan i koja je u predosmanskom periodu smatrana ključem Dalmacije, tvrđava Klis, bila je opsjedana više puta od strane Osmanlija, te je osvojena tek 1537. godine u okviru jednog od brojnih osmansko-metačkih sukoba i ratova. Tada dolazi do osnivanja Kliškog Sandžaka. Za prvog Sandžaka imenovan je zbog svojih zasluga u njegovom osvajanju i drugih svojih zasluga Murad Bek Tadić. Murad Bek Tadić nam je poznat kao Čehaja, prvi zamjenik saradnika Husrerbega, a poznato je da i potiče iz ovih krajeva, tačnije iz Skradina ili Šibenika. Osim toga što ima istaknutu ulogu kao vojskovođa, svojim je primjerom poticao
prihvatanje islama od strane lokalnog stanovništva, zašto ga optužuju savremeni kršćanski kroničari. Kliški Sandžak se prostirao na teritoriji današnje zapadne Bosne i Hercegovine, te je još obuhvatao dijelove Like, Krbave i Dalmacije. Zamolila bih Saida da nam da kartu Klis 1, ja mislim, evo vidite, to se otprilike može vidjeti. Ta teritorija je 1550. godine. Dakle, u Bosni i Hercegovini zauzimao područje od Konjica prema zapadu i sjeverozapadu, obuhvatajući dolinu Vrbasa, područje rijeke Rame, područje gornjeg toka Sane, Kukraškog, Lamačkog i Livanjskog polja. U današnjoj Hrvatskoj su mu pripadala područje Sinjskog polja, dio Dalmatinske Zagore, doline Krke i Čikole, Ravni Kotar i te dijelovi Like i Krbave sjeverno od rijeke Zrmanje. Izlazio je na više lokacija i na samu morsku obalu. Klis centar Sandžaka bio je zapravo skoro nepristupačna tvrđava koja se nalazi u zaleđu Splita na izrazitom uzvišenju iznad bogatog Solinskog polja. Sad da ću zamoliti broj 6, ja mislim, piše na fotografiji sajda. Ovo je druga karta koja pokazuje stanje 1606. godine i pokazuje položaj Kliškog Sandžaka u odnosu na ostale Sandžake u okruženju. Ali fotografija Klisa je bila, možete, sajde, molim vas, to je stranica iz deftera, to je ta fotografija, tu se vidi koliko je ta tvrđava nepristupačna i zapravo samo sa jedne strane joj je moguć pristup i ona najčešće nije ni osvajana nekim vojničkim akcijama i taktikama, nego jednostavno je bilo nekakvom izdajom, saradnjom posade sa napadačima i tome slično. Držanje ove tvrđave u svojoj vlasti pokazivala je stratešku premoć strane koja je drži i omogućavala joj je kontrolu širokog područja puteva od srednjeg Jadrana ka unutrašnjosti Osmanskog carstva. Stoga je kao simbol osmanske vojne nadmoćnosti Klis bio proglašen zvaničnim sjedištem osnovanog Sandžaka. Ipak zbog nepristupačnog i vodom siromašnog terena na kojem se ova tvrđava nalazila, stvarno sjedište Sandžaka, kao i Kadilka Skradin, koji je sudski prokrivao osvojeno područje, bilo je u Livnu. Mogu li zamoliti sajde za dalje fotografije? Ovo je najviši nivo. Dakle, vidjet ćete sad na sljedećim fotografijama kako tvrđava ide u nekoliko nivoa, zato i mogla biti tako, da kažem, prostrana. Ovo je najviši nivo te tvrđave i građevina koja se vidi, uslovno rečeno, to sad više nije kupola, to je neki krov, šestostrani krov. To je bila džamija Muradbega Tardića, koja je naravno nakon pada Klisa u mletačke ruke, najprije pa kasnije i ostale, pretvorena u crkvu Svetog Vida i sada je ona jednostavno kao nekakav muzejski objekat i sama tvrđava je restaurira se i otvorena je kao jedna historijska znamenitost za obilazak. Dalje se mogu vidjeti zidine koje su zaista imaju jednu prirodnu predispoziciju. Dalje. Dakle, i onda je djelovanjem dalje ljudskim radom i ljudskom rukom je ta prirodna predispozicija iskorištena da se to napravi jedna takva neosvojiva tvrđava, da tako kažem. Evo, ova još fotografija nam bi htjela obratiti pažnju. Ovdje se možda najbolje vidi kako tu postoje nivoji tvrđave. U pozadini se vidi Split koji je između 5 i 10 km, zavisi kako se gledamo, udaljen od same tvrđave, tako da je to sasvim jasno kakav je značaj tvrđava mogla da ima. Evo kako su nastali popisi. Nakon osvajanja određenog područja i uspostavljanja svoje vlasti na tom dijelu, u akciju je prelazila osmanska administracija vršeći popise osvojenih područja.
Osmanska je vlast provodila popise svih Sandžaka u ranijim periodima svakih 10 godina, kao i prilikom stupanja na prijestolje svakog novog vladara. Međutim, taj princip kasnije nije poštovan do kraja, te popisi nisu provođeni tako često. Cilj osmanske administracije nije bio popis stanovništva, nego zapravo popisivanje svih izvora prihoda, bilo koje kategorije ovi bili. Poreski obavezno stanovništvo, dakle raja, i muslimanska i nemuslimanska plaćali su lične i zemljišne poreze, dok su ove druge, dakle zemljišne poreze, plaćali svi drugi koji bi posjedovali zemlju koja je bila podložna oporezivanju. Na taj način vidimo da u popise nisu upisivani pripadnici askera, vojnog sloja u koji su pored vojske spadali i vjerski službenici, što znači da značajan broj stanovništva nije upisivan. Ipak mnogi od njih susrećemo u popisima kao posjednike određenih dobara, najčešće zemljišnih, pa ih se tako može registrovati i u popisima ove vrste. Defteri koje su stanovnici upisane pojedinačno imenom i imenom oca ili ponekad i prezimenom, a mogu reći da u ovom defteru ima jako malo prezimena, dakle to je sasvim raniji period, nazivaju se opširnim. I ovaj defter spada u tu kategoriju. Drugu vrstu čine sumarni defteri koji se prave na osnovu opširnih, tako što registruju raspodjelu prihoda na spahije, samo sa iznosom prihoda određene fiskalne jedinice. Treća knjiga kao nastala rezultat popisa u jednoj godini jeste i popis Timara Mustafi za posadnika tvrđava u dotičnom popisanom području. Mustafizi su popisivani odvojeno od ostalih zbog toga što one nisu bili spahije iako su imali timare. Zoran primjer dakle, ovakvog popisa sa sačuvanim svim dijelovima jeste popis Kliškog Sandžaka iz 1550. godine. Opširni popis Kliškog Sandžaka koji sadrži podatke o hasovima, zametima i timarima, dakle, recimo, ukratko rečeno, popis spahija, preveo je Rahmetli Fehmi Spaho, te je defter uz pomoć kolega objavljen nakon njegove smrti, jer nije bio završen za njegovog života. Iz iste godine potiče ovaj opširni popis Mustafi za Kliškog Sandžaka koji je predmet naše obrade. Ova dva su popisa, dakle, sastavni dijelovi jedne cjeline, jer samo zajedno sadrže sve podatke koji se odnose na Sandžak. Na primjer, prihodi određene fiskalne jedinice ponekad se dijelio na više osoba, jer je prihod bio veći nego što bi pripadalo od iznosa koji bi pripadali određenim osobama, a neke od tih osoba su mogli biti termarlije, drugi su bili mustafizi i onda su samim tim išli u različite kategorije popisa. Način nastanka deftera kao i sličnih dokumenata, pokazuje koliko su oni zapravo dragocjeni. U situaciji kad nemamo nikakvih podataka ili imamo na osnovu izvora neke druge provenijencije, a koji su ti podaci, dakle u ranijim periodima, što se dešava do duše i dan danas, ponekad tumačeni zlonamjerno i navlačeni tako da daju podatke koji i ne odgovaraju istini, ali su imamo kao takvi potrebni. Dakle, u takvoj situaciji imamo dokument koji je nastao na terenu od strane tada aktualne vlasti sa slikom stvarnog stanja i odnosa u okviru određene administrativne jedinice i kroz stoljeća ostao sačuvan u arhivima do današnjih dana. Na osnovu pisanja starijih historičara, kao što su Zlatović, Farlati i slični, većina hrvatskih historičara pisala je o ovom prostoru kao potpuno opustošenoj zemlji, jer su se Hrvati po njima raseljavali od Italije do Moravske. Fra Stipan Zlatović je pisao da su, citiram, crkve popaljene, samostani raskopani, od Cetine do Zrmanje, nigdje svećenika. Daniel Farlati pak kaže da su Knin i Kninska krajina proglašeni od rimske kurije za područje nevjernika, tamo nije bilo ni jedne latinske crkve, ni rimokatoličkog sveštenika, u Senj i Rijeku pobjeduše čak i fratri samostana Visovac. Završen citat. Tako se u historijsku literaturu uvukla tvrdnja o potpunoj opustošenosti mnogih krajeva, posebno onih u dalmatinskom dijelu Sandžaka, nakon uspostavljanja vlasti Osmanlija, a prije formiranja Kliškog Sandžaka. Dakle, kad su ti krajevi bili još u sastavu Bosanskog Sandžaka. U novije vrijeme savremeni historičari dokazuju na osnovu izvorne građe da to nije tačno. Dakle, ta izvorna građa je između ostalog i zbog toga jako značajna.
Na osnovu popisa koji se ovdje obrađuje, također se jasno vidi da ta ocjena ne odgovara istini. Netačna je čak i tvrdnja o odlasku fratara i popova. Njih u svim popisima ovog Sandžaka nalazimo upisane kao vjerska lica koja su čak imala i svoje posjede. Čak i Prat i samostana Visovac koji je ovdje naveden su upisani, dakle ovo je prilika da se te stvari isprave. Što se tiče nenastanjenosti, ovo je zanimljivo jedan podatak. Sela, odnosno mezre, nisu ostali neobrađeni u slučaju da su nenastanjeni. Obrađivala ih je raje s drugih sela i lokacija, a vlasniku timara su davali desetnju salariju. Ovo govori sad o tome koliko je osmanska administracija bila dosljedna i koliko je brinula da napuni fiskalnu kasu. Dakle, oni koji bi napustili određeni posjed u trajanju od 3 godine, ostali bi bez njega. Šta mislite što bi danas bilo kad bi se tako radilo? U popisima se to često naglašava. To objašnjava zašto je u ovim popisima tako mnogo i filoriđijskog stanovništva, koje nekad i nije vlaškog porijekla, jer poznato nam je da su Vlasi uglavnom bili filoriđije, te ukazuje i na porijeklo drugih načina povezivanja izvan desetine. Poznato je da je vlaško stanovništvo osnovno bilo nomadsko, te se zbog tog njihovog neprestanog kretanja filurija, odnosno plaćanje poreza u novcu, a ne u naturi, pokazala efikasnijim načinom oporezivanja. Osmanska administracija je bila potpuno svjesna realne situacije na terenu, te je zbog toga, a sve u cilju zadržavanja stanovništva na svom mjestu, se prilagođavala toj situaciji i prilagođavala načinu na koji će doći do željenog prihoda. Početkom Kandijskog rata godine 1648. Osmanlije su izgubile tvrđavu Klis, a do kraja tog stoljeća, dakle 17. stoljeća, i većinu svojih posjeda u Dalmaciji. Međutim, Sandžak je i dalje nosio isti naziv, ali je njegova tadašnja preostala teritorija pridružena Bosanskom Sandžaku. Livno je naravno nastavilo da bude centar Sandžaka kao što je realno bilo i do tada. Dakle, sve dotle je Kliški Sandžak bio jedna od upravnih jedinica Bosanskog ejaleta, kao i Bosanski Sandžak, izuzetno kratki period u kojem su oni oba bili do osnivanja od Bosanskog ejaleta u sastavu Rumelijskog ejaleta. Kliški Sandžak je konačno ukinut 1826. u sklopu širih reformi u unutrašnjem uređenju ejaleta koje su trajale više decenija. To je bio pokušaj prilagodbe na stanje nakon teških teritorijalnih gubitaka, novih ekonomskih i vojnih relacija sa evropskim zemljama, kao i rezultat nezaustavljive slabosti u sistemu vlasti u ovome carstvu. Toliko bih rekla, pošto će i moje kolegice reći nešto i više. A na kraju ja bih željela da se zahvalim Institutu Ibn Sina, koji je zaista imao sluha za važnost ove vrste dokumenta, te je omogućio da Defter bude štampan i dostupan naučnoj javnosti. Hvala. Hvala profesorici Hafizović. Kako smo se dogovorili, hvala na ovom jezgrovitom, ali obuhvatnom uvidu kojeg nam je omogućilo u historijat ili nastanka i neka osnovna obilježja i kasniju sudbinu onoga što se u tom periodu zvalo Kliškim Sandžakom. A sada riječ dajemo profesorici Kerimi Filan. Hvala vam lijepa. Cijenjena publiko, meni je zaista zadovoljstvo da sam danas ovdje s vama na predstavljanju ove knjige koju je pred naučnu, stručnu i kulturnu javnost iznijela profesorica Fazileta Hafizović, a objavio Institut Ibn Sina. Ovaj nas je institut danas i ugostio u ovome lijepom prostoru i ja koristim priliku da zahvalim institutu što na ovaj način doprinosi naučnom i kulturnom životu u Bosni i Hercegovini. Cijenjeni prisutni, pred nama je jedno voluminozno djelo i pridajem mu ovaj pridjev prevashodno zbog njegovog sadržaja i zbog njegove važnosti. Nedavno sam čitala jednu knjigu neobičnog naslova. Naslov knjige je Kako čitati.
I knjiga se sastoji iz 15 eseja u kojima su različiti autori, svi ljudi od nauke i pera, pisali o tome kako čitati poeziju, kako čitati priču, kako čitati putopis, kako čitati novac, evoluciju. Dakle, kao što vidite iz ovog kratkog pregleda, u toj knjizi se čitanje ne pristupa kao čovjekovoj aktivnosti koja je stvar samo književnosti, nego autori iznose neka svoja zapažanja o čitalačkim kompetencijama savremenog čovjeka. U duhu tih tekstova meni se nametnulo pitanje kako čitati knjigu koja je povod ovog današnjeg predstavljanja, kako čitati, dakle, jedan opširni popis koji je sačinjen 1550. godine. I morala sam odmah stati pred tim pitanjem. Ova knjiga nije ni poezija, ni proza, ni putopis, dakle nije iz naslova njeno tako prepoznatljivo širem krugu potencijalnih čitalaca šta bi u njoj mogao naći. I onda sam došla u priliku da najprije samo sebi, pa onda evo i da s vama podijelim tu ukratko jedno predstavljanje sadržaja ove knjige. Ona je popis primara, kako smo čuli sad od profesorice Hafizović, popis tih resursa koji su na ime izvora prihoda ili dodjeljivanim stafisima, to je posadi u tvrđavima, koje su se nalazile u Kliškom Sandžaku. A Kliški Sandžak je bio upravna jedinica u sastavu Bosanskog ejaleta, kasnije, ne znam je u tom prvom periodu već bio ejalet, ali eto da kažemo tako. Eto, znači nešto kasnije, ali u svakom slučaju je postao sastavni dio Bosanskog ejaleta koji je bio veća administrativna jedinica u Osmanskog carstva. Autorica ove knjige, profesorica Fazileta Hafizović, navela je u uvodu da je Kliški Sandžak osnovan 1537. godine, dakle neposredno nakon što su Osmanlije zauzeli taj prostor. Već smo čuli od autorice, a svakako bih prepustila historičarima da govori o tome kolika je bila onodobna važnost tog prostora i koliko je Osmanlijama bilo stalo da ga osvoje. Ja bih se zadržala nekim detaljima koji bi mi mogu pomoći da ovu knjigu situiram u njeno vrijeme i da razmislim o tom pitanju koje sam postavila kako je čitati. Iz naslova se vidi da je popis koji nam se predstavlja u ovoj knjizi sačinjen sredinom 16. stoljeća. A to je 10 godina nakon što je osvojen taj prostor. U Osmanskom carstvu praksa je bila da se na novo osvojenom prostoru, uporedo sa uspostavljanjem uprave i tog novog poretka, obavi posao popisivanja resursa iz kojih se mogao ostvariti prihod. Takav popis podrazumijevao je da se obilježe podaci o gradovima, sputi, o kasabama, o selima, o posjedima, onima koji se koriste i onima koji se ne koriste, o domaćinstvima u tim naseljima, o stanovništvu koje koristi te resurse, pa tako postaje porezni obveznik. I državnim službenicima, naime, htjela sam reći koliko mnogo raznovrsnih podataka ima u jednom takvom popisu. Državnim službenicima koji su obavljali taj posao, izričito je bilo naloženo da iz popisa ne smije biti izostavljeno ništa što donosi prihod. Naravno, niko ko ima obavezu davanja poreza. Na primjer, dok sam ja listala ovu knjigu, na više mjesta sam stala, ali evo sam ću podijeliti ovo iskustvo, ja sam naprosto zastala pred zapisom o prihodu od riba na rijeci Rani. U zapisu stoji da se svake godine za ribe ulovljene na potezu od izvora rijeke Rame do nekog mosta koji se zvao Donja Kladica, ne znam da se sada tako zove, davalo 20 arči. Dakle, tako su detaljno se sačinjavali ti opširni popisi. Taj posao popisivanja nazivao se tahrivir, a knjige koje su sadržavale popis nazivalo se defterima, pa je tako u osmanistici uobičajeno da te izvore nazivamo defterima. Dakle, osmanska administracija je sačinjavala različite vrste popisa, pa su i defteri uz tu opću imenicu dobivali određenicu neku prema svom sadržaju. Profesorica nam je malo prije spomenula te sumarne deftere, na primjer. A
Ali opširni popisi su svakako bili najsadržajniji jer su obuhvaćali najviše detalja koji se odnose na dotični prostor. Šta su za Osmansko carstvo značili opširni popisi, govori činjenica da su sadržavali detaljne podatke o prirodnim resursima koji su ubirali porez, a država je živjela upravo od tih poreza. U vrijeme kada je popisivan Knjiški Sandžak i kada su Osmanli osvojili taj prostor 10 godina ranije, Osmanskim carstvom upravljao je sultan Sulejman. Ako biste htjeli znati da li se sultan spominje u ovom defteru, razočarat ću vas, jer administracija je profesionalno radila svoj posao, ali sultan se spominje u knjizi, dakle Mare autorice, profesorice Hafzović, koja je objašnjenjima u brojnim podložnim napomenama potpunila ovu knjigu. Sačinila je oko 600 fusnota različitog sadržaja, od podataka o tome kako se neki lokalitet koji je zaveden u defteru danas zove i da li ga uopće danas ima, do podataka o nekim osobama koje se u defteru spominju. Među tim podacima nailazimo i na ime sultana Sulejmana, na ime njegovog velikog vezira Ibrahima Paše. Željela bih istaknuti da je autorica za izradu takvih objašnjenja koristila 10-ak neobjavljenih izvora, dakle također deftera, neobjavljenih i 40-ak objavljenih izvora, knjiga, druge literature koji se naravno u tim podložnim napomenama navode više puta. Što se tiče Sarajeva, u vrijeme kada je sačinjen ovaj popis, ono je bilo središte Bosanskog Sandžaka, to je prvo desetljeće nakon smrti Gaze Izetbega, umro je 1541. godine, tako. Sarajevo je prema tome već tada imalo obilježja jednog osmanskog grada, imalo je Gazi Izetbegovu džamiju, imalo je biblioteku, imalo je medresu i vjerovatno i druge zadužbine iz Gazi Izetbegovog vakfa, Bezistan i Marec, tako dalje. Profesorca Fazileta Hafzović je svakako u svoju knjigu unijela podatak i da je prvi upravitelj Knjiškog Sandžaka bio Muradbek Tardić, Gazi Izetbegov Čehaja i odavni saradnik. Ali je baš po tome što se u jednoj bilješci u ovome popisu spominje Muradbek Tardić kao umrli, kolegica Fazileta utvrdila da je defter nastao poslije njegove smrti, to jest nakon 1545. godine. Naime, autorica nas u uvodu upoznaje da u defteru nije zabilježeno vrijeme kada je sačinjen, već je po tome što se na njemu nalazi tuga sultana Sulejmana kao ovjera zvaničnog dokumenta, prvobitno smješten u doba njegove vladavine i to je period između 1520. i 1566. godine. Prema tome, ovu godinu koju čitamo u naslovu knjige, autorica nije našla u defteru, već je istraživanjem drugih izvora i upoređivanjem ovoga deftera s njima utvrdila da bi to moglo biti baš do 550. godina. Da se vratim pitanju kako čitati jedan ovakav opširni popis sačinjen sredinom 16. stoljeća. Ovo se pitanje neminovno raslojava na dva nivoa. Jedno se odnosi na čitanje originalnog teksta, to je iz deftera, a drugo na čitanje ove knjige u kojoj je taj tekst iz deftera preveden na naš jezik. Originalni tekst mogu čitati stručnjaci. Defteri su pisani na osmanskom turskom jeziku, u arapskom pismu, naravno, tako da i ovaj sažeti opis ukazuje na profil stručnjaka koji uopće može pristupiti tekstu deftera. Dopustite mi da podsjetim na to da su se defteri pisani, nisu se štampali. Znači, čita se tekst koji je pisan rukom. Čitljivost teksta, kao što se može pretpostaviti, zavisi od ruke zapisivača. Zapisivač zasigurno nije imao vremena koje bi trošio na lijepo i uredno pisanje, već je ruku prepuštao svojom prirodnom pokretu, pisao je sitno, vjerovatno zato da bi tekst uzmao što manje mjesta. Riječ je nizao gusto jer za drugom ponekad je taj razmak među riječima tako mali da je otežano prepoznavanje njihovo. Slova su ispisana zbijeno, nerijetko su zaboravljene dijakritičke oznake. I ukratko sam željela istaknuti da je defter veoma teško čitati. Događa se, rijetko da stručnjak čita riječ više
prepoznajući njen oblik nego što može razaznati pojedine grafeme iz kojih je ta riječ sastavljena, kojima je ispisana, a da bi mogao prepoznati riječ, onda treba znati i osmansku leksiku, ponekad pretpostaviti šta bi tu moglo pisati s obzirom na zapisani materijal, šta bi moglo stajati iza jedne grafičke slike koju on pred sobom ima. Ako imamo na umu geografski prostor na kojem se širila osmanska država i činjenicu da su na tom prostoru živjeli različiti narodi koji su govorili različite jezike, razumijet ćemo da su kroz lična imena i geografske nazive u deftere ušli brojni elementi jezika. Sva imena i svi nazivi koje su Osmanlije zaticali na osvojenim prostorima, ma o kojem jeziku ili njegovom dijalektu bilo riječi, zapisivali su se arapskim pismom. Stoga, poznavanje osmanskog turskog jezika nije jedini preduvjet za čitanje izvora kao što je opširni korpus ježnog kraja. Stručnjak treba poznavati jezik, a ne rijetko i dijaleka, kraja na koji se popis odnosi. Kada se ovome doda težina čitanja rukopisa, pitanje kako čitati osmanske izvore kao što su defteri postaje stvarno ozbiljno. Ja sam zato odlučila da nam o tome progovore naše turske kolege, stručnjaci za defteri, i prenosim nam citat iz jednog članka, jednog objavljenog članka koji je napisao jedan turski stručnjak, objavio. On kaže ovako: pročitati imena nemuslimanskog stanovništva u defterima koji se odnose na balkanske zemlje, to reći nemoguće za nekoga ko ne poznaje taj prostor i jezike koji se na Balkanu govore. Predlažem stoga, nakon ove rečenice, da zajednički donesemo ocjenu o tome šta za našu nauku straži stručnjak koji umije čitati popise iz osmanskog doba. Takav stručnjak našoj nauci daje dimenziju nad regionalnom. On je stručnjak ne samo u domaćim, već u svjetskim okvirima. Profesorica Fazileta Hafizović je i ovom svojom knjigom, kao i onom prethodnom, popis Sandžaka Požega iz 1979. godine, u najboljem svijetu pokazala višestruke kompetencije takvog stručnjaka. Konačno, da kažem kako čitati ovu knjigu koju je sačinila kolegica Fazileta Hafizović. Ovo je štivo zanimljivo prevashodno historičarna. Ona je cijelim svojim sadržajem dokument prvog reda s kapitalnim historijskim podacima, a historičarima je upravo to potrebno. Kako kaže Paul Ricoeur u svojoj knjizi Vrijeme i priča, historičar je u prilici da entitete kojima raspolaže organizira na svoj način u svom diskursu, a u nastojanju da svoj poredak entiteta učini uvjerljivim, on traži jemce, a to su u prvom redu dokumenti. Stoga historičari ovakvu knjigu dočekuju s radošću. S radošću je dočekuju i drugi istraživači. Upravo zbog te svoje prirode dokumenta, defter može biti zanimljivo štivo svima onima koji se bave istraživanjem. Defter je iznimno vrijedan izvor za onomastičke radove. Na tom je materijalu moguće istraživati različita pitanja historijske onomastike, kao što su, recimo, šta mi pada na pamet, čestotnost nekih imena, porijeklo imena, imena koja se u defteru sreće, a mi danas više gotovo uopće ne čujemo u našoj sredini. Potom, toponomastika je još jedna oblast onomastike za koju je iznimno mnogo materijala u ovom defteru. Pitanje koje se meni, na primjer, nametnulo glasi da li je sve što je zapisano već od ranije imalo svoje ime, ili su možda tvorbosti na licu mjesta dobivali ime. Ili neko pitanje da li ima znakova opisnih turaka na tom prostoru prije nego što su osvojeni. Recimo, na primjer, ima kakvih naziva koji se mogu dovesti u vezu sa turskim jezikom i tako dalje. Da zaključim. Ova knjiga odličan je primjer krajnje pohvalnog i korisnog običaja objavljivanja arhivske građe. Takva građa omogućava istraživačima da kažu prave stvari i da ne podlegnu patologiji vremena. Knjigu profesorice Fazilete Hafizović držim našim vodičem u samo središte nauke i istovremeno značajno doprinosi boljem upoznavanju svijeta s našim naučnim dostignućima. Hvala vam lijepo.
na ovom lijepom govorenju o našoj knjizi, odnosno defteru, a nastavljamo sa predstavljanjem ovoga dijela. Sad će nam govoriti dr. Elma Korić, koja će u budućnosti, nadamo se, zajedno sa profesoricom Hafizović i drugim kolegama omogućiti nam uvid u još izvora, dakle prvih prvorazrednih izvora iz ove bogate građe. A ja u ime direktora, evo sad me je zamolio da još jednom poselam sve i da izrazim spremnost našeg instituta da i u buduće bude pri ruci ovakvim poduhvatima, odnosno da pruži ruku saradnje orijentalnom i drugim institutima i institucijama kulture i znanosti u Bosni i Hercegovini koji se bave sličnom tematikom i onoliko koliko to bude u našoj moći mi ćemo pomoći da ovakva djela i ovakvi istraživački poduhvati dobiju i ovu svoju, dakle, štampanu formu, uokvirenu u oblik knjige. Eto, izvinjavam se na ovom upadu, izvolite. Hvala. Dame i gospodo, cijenjeni prisutni, sve vas srdačno selamim i želim da kažem da mi je zadovoljstvo obratiti vam se u svojstvu promotora najnovijeg izdanja Instituta Ibn Sina. Naime, riječ je o jednom, kako smo čuli iz proteklih izlaganja, o značajnom istorijskom izvoru za izučavanje istorije Bosne i Hercegovine u vrijeme Osmanske uprave, koji je dešifrovala, prevela, a potom i prevedla za štampu moja dugogodišnja kolegica, naučni saradnik u Orientalnom institutu, dr. Fazileta Hafizović. Ovom prilikom želim da kažem da je moje zadovoljstvo još i veće jer se radi o osobi koja je nenametljivo odigrala značajnu ulogu u mom obrazovnom procesu. Naime, profesorca Hafizović je bila moja prva profesorca turskog, a potom i osmanskog jezika u vrijeme kada sam studirala na odsjeku za orientalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kada sam kao asistent pripravnik počela da radim u Orientalnom institutu kao osmanista, moj prvi radni zadatak bio je edukacija toponima jednog drugog kliškog deftera i tada sam se po prvi put susrela sa meni tada strašnim sijakat pismom kojim su pisani defteri, te sam nebrojno puta za pomoć zamolila upravo profesorcu Faziletu. Naravno, njena vrata su uvijek bila otvorena za konsultacije, kao što su i dan danas, što mogu posvjedočiti ovdje ostale prisutne kolege i kolegice. Svjedoci smo da je interes za izučavanje istorije Osmanskog carstva kao i osmanske prošlosti Bosne i Hercegovine pojačan u posljednja 2 desetljeća. Međutim, obilna historiografska produkcija koja u velikoj mjeri ima za cilj samo puko pripovjedanje o prošlim vremenima, a koje nije zasnovano na pokazateljima o istorijskim izvorima, smatram da ne može biti od koristi za nacionalnu historiju. Stoga u bosansko-hercegovačkoj historiografiji postoji izražena potreba za oblikovanjem ujednačenog središnjeg narativa koji bi nastao kao produkt ozbiljnog naučnog rada. Dakako, to nije moguće uraditi bez uvida i u primarnu arhivsku građu nastajalu kancelarima osmanske administracije. Među tom građom, kako smo već imali priliku čuti, svojim obilnom i vrstom podataka koje sadrži, posebno mjesto zauzimaju defteri. U našoj naučnoj javnosti pravi značaj ove vrste izvora shvaćen je 50. godina prošlog stoljeća, kada su oni u većoj mjeri postali dostupni našim osmanstvima. Osmanski izvori su iz različitih vremenskih perioda, a njihove palografske osobine dosta su komplikovane. Toga ću se ovdje nadovezati na izlaganje profesorce Kerime i reći da sami obrađivači ove vrste dokumenata moraju dorasti izazovu koje je njihova obrada nosi. Naime, jedan obrađivač osmanskih deftira, ali i drugih osmanskih izvora, na prvom mjestu mora raspolagati više nego solidnim znanjem iz oblasti orientalne filologije. Potom podrazumijevam dobro poznavanje savremenog turskog jezika, potom staroturskog, odnosno osmanskog jezika, ali i arapskog i perzijskog. Uz to neophodno je upoznati se sa historijom Osmanskog carstva, historijom Bosne i Hercegovine, ali i šire regije u vrijeme višestoljetne osmanske uprave na ovim prostorima. Prema potrebama obrađivači se upoznaju i sa osnovama nekih grana lingvistike, kao što su onomastika, etimologija, dijalektologija i sl. Taj posao zahtjeva velike intelektualne, pa nekad i fizičke napore,
Ne može se raditi brzo jer su i tekstovi koji obrađuju uglavnom veoma obimni. Među malobrojnih istoričara osmaniste s naših prostora koji danas umiju koristiti navedene izvore spada upravo dr. Fazilet Hafsović. U toku svog višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada u Orientalnom institutu u Sarajevu upravo na ovim dokumentima je bazirala svoje naučne radove iz oblasti osmanistike. Vremenom je njen rad postao prepoznat i cijenjen i van granica Bosne i Hercegovine. Stoga i ne čudi činjenica da je i Institut Ibn Sina u Sarajevu to prepoznao i odlučili dati svoju podršku upravo objavljivanjem njenog prijevoda ovog osmanskog deftera. Defter je, kako smo čuli, nastao s ciljem evidentiranja uživaoca timara i prihoda koji su sa tih timara prikupljali njihovi uživaoci, odnosno posrednici 12 tvrđava Kliškog Sandžaka. Kliški Sandžak je administrativna osmanska jedinica koja je osnovana 1537. godine, a u vrijeme popisivanja obuhvatao je, kako je profesorica Hafsović rekla, područje Dalmatinskog zaleđa, koje je danas pripada Republici Hrvatskoj, kao i neke zapadne dijelove današnje Bosne i Hercegovine. Nakon detaljne uvodne studije, autorica se nije bazirala samo na prevođenju integralnog teksta deftera, nego je veoma često u iscrpnim podnožnim napomenama i dodatno pojašnjavala nepoznate termine, ubicirala određene lokalitete, identificirala pojedine ličnosti. Profesorica Hafsović je u toku svog dugogodišnjeg rada na kliškim defterima prevela ili u najmanju ruku iscrpno koristila većinu do sada poznatih kliških deftera. To se itekako primijeti i u ovom izdanju, jer je na mjestima na kojim je postojala potreba u fusnotama pružala informacije iz ostalih kliških deftera, poput onih iz 1574. 86. 1604. godine i drugo. To je od veoma velike koristi upravo za one istraživače koji će tražiti detaljnije podatke, na primjer o nastanku i razvoju pojedinih naselja. Primijetila sam da je ovaj lokalitet Duboka, koji je profesorica spominje u ovom defteru, u jednom periodu između 1550. i 1604. godine izrastao u veće naselje, zahvaljujući činjenici da je u njemu aktivirana obrada željeza, a na što ukazuju i susjedni toponimi kao što su Grznovica, Kovačići i sl. Defter svjedoči i nestajanju ili transformaciji pojedinih lokaliteta, što bilježi isto ovaj defter, ali se na to nadovezuje i defter iz 1586. godine. Iako, kako smo već rekli, ovaj popis kao i njemu slični spada u produkte zvanične osmanske administracije, on nudi brojne podatke u različitim aspektima ljudske svakodnevice u prošlosti. Osim primarnih podataka o tvrđavama i njihovim posadama, koji spadaju informacije koje su korisne prilikom izučavanja, na primjer, vojnih istorije spomenutih krajeva, defter pruža i obilje podataka o načinu rada upravne i sudske vlasti, o procesu prelaska na islam, autohtonog stanovništva i sl. Kako smo već čuli, u defteru su detaljno upisani stanovnici onih naselja čiji prihod su spadali u timare posrednika navedenih tvrđava. Među uživaocima timara susreću se pripadnici elitnog sloja osmanskog društva, među kojima su i članovi nekih porodica koji su se do ovog perioda već afirmisale u osmanskom društvu, a koje su porijeklom sa teritorija srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva, kao što su Vijući, Kopčići, Ljubunčići, Malkočevići i sl. U izvornom tekstu na jednom mjestu se spominje i Ilijas Gerc kao bivši uživalac jedne zemljišne parcele u blizini tvrđave Vrhlika. Autorica smatra da je riječ o stvarnoj istorijskoj ličnosti, a Kindži, koji je poginuo 1491. godine u borbama oko tvrđave Sokol Vrhlivi, a koji je poslužio kao osnov za oblikovanje epskog narodnog junaka kod Bošnjaka Alije Đerzeleza. Pored toga, u defteru se nalaze i brojne informacije koje su iznimno značajne za izučavanje tema u okvirima, da tako kažem, novih i aktualnih istorijskih poddisciplina, kao što su teme u vezi sa svakodnevicom, ekohistorijom, kulturom prehrane, ulogom žena i sl. I žene muslimanke i nemuslimanke, udovice, susreću se kao uživaoci baština u okvirima sela koje su spadale u timare, susreću se i kao posjednice mlinova i sl. Iz deftera možemo saznati i uz ovog deftera o tome i kakve su vrste žitarica i ostalih poljoprivrednih proizvoda uzgajane na pojedinim mjestima, u kojoj mjeri su prerađivane u mlinovima
ili na drugi način. U defteru iz 1550. godine evidentirane su i pojedine sorte koje se danas više ne uzgajaju ili se ne koriste u ljudskoj ishrani, kao što je, na primjer, ova grahorica fig, koja je iz iste porodice kao grašak, a koja danas, iako se uzgaja, služi kao stočna hrana. U jednoj interesantnoj bilješci se vidi da je u nekim predjelima uz žitaricu zob, sijan i kopar, koji je začinska biljka. Kopar se i danas koristi protiv truleži i kao prirodni pesticid protiv vrtnih kukaca i raznih nametnika. Dakle, ovi i slični podaci svjedoče o tome koliko je opširni popis Timara Mustafiza u tvrđavama Kliškog Sandžaka iz 1550. godine sveobuhvatan i važan historijski izvor za izučavanje kako povijesti zapadne Bosne i Hercegovine, tako i jednog dijela današnje Republike Hrvatske. Uz indeks sličnih geografskih pojmova, ovo izdanje predstavlja jednu zaokruženu celinu, te je olakšano i snalaženje u njemu. S obzirom na još jednu važnu činjenicu da se na prostoru Kliškog Sandžaka nalazila tromeđa, odnosno tripleks, mjesto gdje su u jednom vremenskom periodu doticali Osmansko carstvo, Habsburška imperija i Mletačka republika. Ovaj izvor će sigurno biti koristan i u komparativnom pristupu izučavanju historije ovih geografskih bliskih prostora o kojima je u defteru riječ. Dakle, podaci koji defter nudi imaju ne samo lokalni, nego i širi regionalni značaj, što ovome defteru osigurava specifično mjesto u historiografiji. Hvala.